Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So can all of you hear my voice? Can, sir. Boleh, sir. Okay, we just have only about 18 students. Should be you have about 30 something, 35 or 36 students. So another half is not inside the class, so please come earlier. Because we want to talk about the tutorial question from tutorial number 3, the test question from 2021, regarding about the one-way continuous slab design. So I just want to share the content. Okay, before we start to discuss about the tutorial, so please take about the notes. So there has been given the notes inside your WhatsApp group yesterday or maybe another 2 days before. So please refer to these notes. The title of the note is RC Slab Design 2 Part 1. There is a table on one of the page, I think on the page of 53. Okay, so please put some kind of amendment on the F formula at the bottom there. So if you view these notes, so there is an amendment on this F where F is equal to 1.35 GK plus 1.5 QK and multiplied by L. So in the original notes, there is no multiplied by L. So please correct that note so that you have the correct information. So this is page 55. The notes title is RC Slab Design 2 Eurocode 2 1. Okay. And on page 53, bukan 55, 53, please amend the notes so that you multiply F by L. Okay. And that is only the correction part on these notes. And the rest will be correct. Yang itu saja yang akan ada sedikit perubahan. Tolong darabkan dengan L. So dalam nota yang asal tidak ada darab dengan L. So tolong betulkan. So that's all about the correction of the notes. And now, before we do our tutorial, we finish our lecture regarding about the shear resistance check. So we have done these shear resistance checks in your classroom yesterday. Okay, now we move on to the another two checks. There are another checks that should be done on the previous example yesterday, which is the deflection check. Okay, so on the deflection check, you must compare your rho and your rho naught. So your rho is equal to the required area for, so this area required is for what? Is for the maximum sagging moment. Maximum sagging moment. Maximum sagging. So you have to refer back to a section where you design sagging reinforcement. So if we refer back to the sagging reinforcement, which is the short span, remember that short span have the highest bending moment. So the required area for this part is 436. So kita lihat balik apa dia punya deflection. AS required AS required here is 436. Okay, so di sini saya ada kesilapan. Should be this one is also 436. So please change this one to be 436. Kenapa 436? Because required
required not provided. So this answer also will be changed. So if I calculate that again, so the correct answer will be, so times 175, you'll get 0.0. So this one will be 0.00. We have double 0025. So almost similar, because the previous answer is 26, but this one is 25. So you found that your rho is less than rho naught. So you need to use equation 7.16a. And remember that our system here is sekejap ya. So our system here is simply supported 2 slabs. Okay, simply supported 2 slab. And from table 7.4n, kalau tak silap saya, K is equal to 1. Okay, and you have to substitute to equations 7.16a yang ini. Okay, masukkan nilai yang sepatutnya, then you get L over D to be 38.8. And since your span is less than 7 meter, so your MF1 is equal to 1. Because your span, how much is your span? Your span is, kalau kita rujuk balik soalan ni, kita kena ambil yang shorter span. Shorter span, where is it? 5,000. Bukan 7,008, 7,005, bukan eh? This is your span, which is 5 meter ataupun 5,000 millimeter. So you have to compare with 7 meter. So kita punya span ni adalah 5 meter, which is less than 7. So that's why MF1 is equal to 1. And MF2, so this is your MF2. You have to compute the ratio of provided with the required, and you have to find which one is the lesser value. So the lesser value will be 1. And another one is MF3. MF3 for slab is always equal to 1. Why? Because slab does not have any flange. So you have to multiply your L over D yang you dah kira tadi with MF1, MF2, and MF3. So you get 38.8. And you punya L over D actual, ingat you punya span adalah 5,000 divided by you punya D, and you get to be 28.6. Okay? And this 28.6 is less than L will be allowable. Therefore, your deflection is okay. Okay, that is the second last check. And after that will be cracking check. Ini check yang terakhir. So you have to check your main bar and your decision bar. So for your main bar, you have the maximum spacing is the minimum between 3H and 400. So kalau you kira the minimum between 600 and 400 is 400. So the maximum spacing for main reinforcement adalah 400. Whereas your actual spacing, so yang ni tidak ada 325. So kalau kita tengok balik berapa spacing kita yang sebenarnya untuk main bar, cuba kita tengok balik Sebab 325 tu tidak ada dalam senarai Untuk main bar kita akan pakai 175. So 175. So saya kena betulkan yang ini. Ini adalah 175. So since your actual bar spacing adalah 175, less than 400, so your main bar is okay. Okay. For your decision bar, you have to, the maximum spacing is the minimum between 3.5H ataupun 400.5. So nilai terkecil antara 700 dengan 400.5 adalah 400.5. So your secondary bar reinforcement spacing, kita cuba check balik Secondary bar, cuba tengok balik untuk you punya long span. Long span, okay, nampak ni long span.
So the reinforcement is spacing is 300. So 300. So kita gantikan balik sini, ini adalah 300 bukan 350, 350 bukan Ini adalah 300. So tolong betulkan nota anda. So since 300 is less than 450, so crack check for distribution bar is okay. Ataupun secondary bar is okay. So tolong betulkan nota anda ada sedikit kesilapan. Okay, ada soalan tak Kak? Sebelum kita tengok dia punya detailing. So detailing tadi untuk yang ini untuk you punya shorter reinforcement yang nombor 1 ni untuk short span adalah H10 at 175 so betul H10 at 175 betul. So kita punya H10 at 175 sekejap saya tengok balik Okay, betul. So ini adalah H10 at 175 H10 at 175 yang warna merah. And then for your second reinforcement, saya rasa ini 300 bukan 325. H10 at 300. So untuk yang kedua ni, yang hitam ni, inilah H10 at 300. So tolong betulkan nota anda sedikit. And then ini plan view. Ini plan view. Yang di bawah itu adalah sectional view. Okay, ini plan view. Inilah sectional view. If you look at from sini lah, katakan ini section XX. Okay, ini adalah section XX yang bawah ni. Section X. Saya tak ada pen Kalau saya ada pen senang nak tulis Ni saya terpaksa pakai mouse. So that's why garisan saya kadang-kadang sepatutnya lurus dah jadi bengkok macam atas tu. So saya punya komputer ni tak touchscreen Okay, so that the amendment that you should do on your lecture notes So selepas kita dah buat lecture note ni, kita dah finish, then we can do our tutorial session. So setakat ni ada tak apa-apa soalan? Is there any questions from the floor? Tak ada. Seorang aja ke yang ada kat depan ni? Yang lain semua senyap hilang kat mana? Okay. So now kita pergi pada tutorial. This is the question given in the tutorial. Second question is taken from test Test tahun 2021. Masa tu COVID rasanya. Zaman COVID So the question state that a building is proposed to be constructed between two existing building. So kalau tengok sini, ini adalah bangunan yang you nak design. Plan view ini plan view Dan bangunan ni terletak antara dua bangunan berbeza sini. Nampak ni? Ada bangunan kat sini dan ada bangunan sini. Itu maksudnya. So you nak design satu bangunan di tengah-tengah yang terhimpit oleh dua bangunan kiri dan kanan tu lah. Yang ada perkataan existing building tu. The new section has 4 panels of continuous slab. So memang ada 4 panel. Panel 1, panel 2, panel slab yang kedua, the third panel slab and the fourth panel slab. And each of the slab, so saya nak padam benda ni je Sekejap saya nak padam. Sekarang. And kalau tengok kat sini, setiap satu panel tu, you ada beam Ini ada beam. Beam. This is also beam. Beam ni di bawah Dia berada di bawah. Ada beam So you have 4 panel slabs. And each of the panel slab is continuous. Dia beritahu. Okay. Assume that the both ends of the slab
panel 1 and panel 4, both ends, apa maksud both ends? Maksudnya yang hujung ni, ini panel 1, ini panel 4, hujung dia, maksudnya inilah hujung dia. Dia sebut assume hujung tu adalah continuous. So maksudnya bila continuous ini adalah fixed. Macam continuous beam kan, fixed. So ini adalah fixed. And then each slab panel is supported by a concrete beams at 2 edges. Betul lah. Setiap satu panel ni ada beam. Ada beam ini, ada beam ini. Nampak? Panel 2 ni supported by this beam and this beam. Third panel supported by this beam and this beam. Fourth panel is supported by this beam dan juga this beam. So the design parameters given are as follow. Concrete density memang tetap 25. FCK 25. FYK 500. Nominal cover, nampak dia terus bagi Dia tak suruh kira seperti yang kita pernah sebenarnya yang minimum durability bonding tak payah. So C nominal terus dapat 25 diberi. Slab thickness 190, agak tebal. Bar diameter, do not assume. You are given the bar diameter to be 12. Unfactored permanent action. Dan di sini beritahu including slab weight. So maksudnya bila dah beritahu including slab weight, janganlah nak kira slab weight. Sebab dalam contoh sebelum ini, kita sentiasa kira slab weight. Tapi di dalam soalan test ini, dia dah beritahu GK ini dah termasuk slab weight. Jadi tak payah lagi nak kira slab weight. And variable action adalah 3.5. So ini dia punya muka soalan. Apa soalannya? Ada 3 soalan. Draw the bending moment and the shear force diagram. Okay. Itu perkara pertama. Perkara kedua, determine what is the maximum bending moment and maximum shear force of the slab. Okay, itu soalan pertama. Soalan kedua, design the longitudinal reinforcement as well as the transverse reinforcement for the slab to sustain maximum sagging and maximum hogging moments. Okay, and then yang ketiga adalah by considering the provided reinforcement in question 2B, check the deflection status of the slab. So 3 soalan saja. Setakat ni ada soalan tak tentang soalan test ni? Ada apa soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada siapa yang menjawabnya, recording version ni saya tak akan bagi pada anda semua. Saya rekod tapi kalau you tak bekerjasama dan saya nak tengok attendance berapa banyak sekarang ni. Kalau attendance kurang daripada 30, saya tidak akan edarkan. Nasib awak lah. Nampak? Baru 27 orang, 26 orang. Saya tidak akan edarkan recording version ini. Saya nak ada 30 lebih ke atas. Jika anda nak recording version ni, saya nak dalam masa 5 minit lepas ni, saya akan patah balik lihat skrin ini. Jika masih lagi 27, saya tidak akan edarkan recording version ni. You salin lah semua ni. Okey. So, apa yang kita kena buat untuk jawab soalan pertama ni, soalan A ni. So, mula-mula sekali apa yang saya buat adalah kita, saya lukiskan dulu the plan view. Okay. This is the plan view given to you of the slab. You have 4 panels. So, first thing you have to do is to check the slab category, whether the slab is one way ataupun two way. So, saya akan check setiap satu panel tu. Sebab kita ada 4 panel. Panel 1, panel kedua, third panel and fourth panel. So, each of the panel kita kena semak kategori dia one way atau two way. And you know that for each panel, the longest panel is 12.6 meter. Ini adalah LY you. And for each panel, LX is 5.5. This is your LX. 5.5 meter. Dan kalau tengok pun panel kedua, 3 ke 4 pun LY and LX also the same. So kita boleh kira sekali saja
check L1 over Lx, you find it is more than 2. Therefore, slab panel 1, panel 2, panel 3, panel 4 is a one-way slab. Nah, nampak tu saya letak terus direction of the load on the slab. So nampak tak ada simbol tu yang saya buat anak panah tu? Itu simbol arah one way and how the load is distributed from left to right. And you know that also our slab has more than one span. So therefore the slab is continuous. So maksudnya ini adalah two-way slabs continuous type. So mula-mula sekali kita kena categorize dia jenis one way ke two-way. And then adakah dia simply supported ke, adakah dia continuous. So saya dah tahu kat sini, dia adalah two-way dan juga continuous. So bila you dah tahu two-way and continuous, then you can refer to the relevant Eurocodes page to get the bending moment. So before we get the bending moment, we have to find the loadings. Dan ingat dalam soalan tadi, dia dah beritahu, your GK sudah termasuk slab weight. So saya tak perlu kira slab weight di atas. So kalau tengok example dalam nota, saya kira slab weight sebab dia dah beritahu excluding slab weight. Dalam contoh macam tu, dalam contoh dalam nota. Tapi untuk exam ni, untuk test ni, dia including. So saya cuma letak saja nilai yang diberi lah. Okay. And variable action is also given to be like this. Therefore, your ultimate design action ataupun N is by multiplying 1.35 your GK plus 1.5 and QK, you add up, you get 11.66 kilonewton per meter square. Dan ingat untuk design slab, sentiasa consider 1 meter with strip. So your ultimate action load boleh convert daripada per meter square menjadi per meter. Dan ingat, slab kita tadi adalah jenis apa? Two-way slab and continuous. There is one table in Eurocode that can guide you to get the bending moment and shear force, iaitu table 3.12. Saya nak tengok berapa orang sekarang. Okey, so nampak anda tidak bekerjasama dengan saya. So saya tidak akan lanjutkan video. Okay, so from table 3.112, so this is table 3.112. Okay, and before you use this table, you have to prove that this table can be used by satisfying 3 conditions. Ada 3 condition kat sini. You have to ensure that these 3 conditions is met. So kita akan check satu persatu. So kalau tengok area for B1 ni apa dia? Kalau kita tengok gambar kita yang awal ni. So saya nak padam ni semuanya, saya discard. What is B1? This is that we call as B. Inilah B1. This is your B number 2. This is the third B. And this is your fourth B. So kalau tengok setiap satu B tu areanya adalah 5.5 meter darab 12.6. Okay. So setiap satu B tu area adalah 5.5 darab 12.6 meter. So maksudnya okay, so area for B1 until B4 is exceeding 30. Seperti yang dia minta ni, exceed 30. Area of each B, kita ada 4 B dan keempat-empatnya memang lebih besar 30. So first condition is met. Okay, now we check for second condition. The ratio of QK to GK tak boleh lebih daripada 1.5 and you find that it is less than 1.5. So second condition also met. And the third one, QK cannot exceed 5. So kalau tengok pun memang less than 5. So third condition also met. So conclusion kita apa kat sini? Maksudnya table 3.12 can be used to draw the bending moment and shear force diagram.
Baru kita boleh gunakan table 312 ni untuk draw the bending moment and shear force diagram, sebab kehendak soalan suruh lukiskan bending moment and shear force. Okay, so this is the building given to you, the plan view. And remember that dalam soalan dia dah beritahu assume that both ends of slab, iaitu panel 1 and panel 4 are continuous. Maksudnya tempat yang hujung ni adalah fix. Dia fix. And then kalau saya lukis dia punya free body diagram, you akan dapat seperti ini. Fix dan fix. Okay. Di mana setiap satu slab di punya panel length adalah 5.5 meter. And it is under loading of 11.66 kN. Ini adalah free body diagram. This is the free body diagram of the slab. And then after that, barulah kita boleh lukis kita punya bending moment and shear force. Okay, so that is the values that I get from table 12. Dan after that, saya akan letak semua nilai F. Dan ingat F ini apa? F adalah you darabkan 1.35 GK and QK, darab lagi dengan L. So F you adalah 58.3 kilonewton. And saya letak setiap satu nilai ini, nampak saya kira dan saya letak setiap satu nilai bending moment itu. Okay. Itu adalah 24.05 kilonewton meter for 1 meter width. Yang di tengah itu pula 20.20. So warna merah itu adalah sagging bending moment. Dan yang warna hijau itu adalah hogging bending moment. So hogging bending moment yang pertama warna hijau itulah 12.83 kN meter for 1 meter width. Dan ada lagi dua lagi hogging moment 27.58 dan ada satu lagi 20 kN meter. And the same thing also goes to your shear force diagram. Letakkan nilai-nilainya 26.82, 34.98 kN and 29.15 kN. So by drawing this, you answered already question A. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada, sir. So ini adalah soalan nombor 1. So anda boleh tengok berapa panjang dia punya jawapan ni. Cuba tengok hanya untuk 4 markah. 4 markah saya pun tak ingat berapa markah tadi. Cuba tengok. 5 markah. 5 markah. Okay. So that's how to answer part A. To draw the shear force and bending moment diagram. Tapi saya tak buat satu lagi ni. Yang ini kita dah buat. Yang ini kita dah buat. Ada satu lagi benda yang saya lupa nak buat. Determine the maximum bending moment and shear force. Yang ini saya tak buat lagi. Saya baru buat yang atas saja. So, saya kena pergi balik pada gambar bending moment saya dengan shear force. Rupanya belum habis lagi. Okey. Yang ini tadi kita dah tulis bending moment values dengan shear force. So, now kita kena tengok maximum bending moment. You boleh nampak sini. Maximum bending moment. Ingat bending moment kita ni ada dua jenis. One is the hogging moment. Hogging moment yang mana? Yang berwarna merah ni. Semua ni adalah hogging moment. Sorry, sagging Yang merah adalah sagging moment. So from this 4 sagging moment, yang paling besar sekali adalah 24.05. Okay. Dan untuk satu lagi yang dinamakan sebagai hogging moment, yang warna hijau ni, kita ada 5 value warna hijau ni. Dan nilai yang paling besar sekali adalah 27.58. Okay. And for shear force diagram, kita cuma tengok satu value saja yang paling besar sekali. Yang mana? Yang paling besar sekali inilah. So, you punya maximum shear force adalah 34.98. Dan you baru dapat 5 markah. Okey, boleh tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada.
Letih you all ni. Saya masa cuti ni lah patut segar. Belum mandi ke apa? Letih dia. Okey. So soalan kedua apa dia? Kita tengok apa soalan kedua. Saya kena patah balik sebab nak tengok soalan. So tak apa, kita keluar ni. Kita tengok soalan dia. Soalan kedua apa dia? Ni soalan kedua. Design the longitudinal reinforcement ataupun design the tensile reinforcement, benda yang sama lah. And transverse reinforcement, maksudnya you punya distribution bar. Okay. Transverse ni maksudnya distribution bar ataupun secondary reinforcement to sustain maximum sagging. Ingat tadi kita ada maximum sagging and maximum hogging. So tadi kita dah senaraikan maximum sagging dan hogging. Jadi kita akan design mengikut sagging and hogging. So ini yang kita nak buat dekat sini. Design for maximum sagging reinforcement. Maximum sagging. And you know that maximum sagging adalah 24.05. Okay, mana saya dapat ni? Kalian perasan tadi. Ni, sagging. 24.05. Okay. So kalau kita pergi kepada soalan tadi. So 24.05. And calculate your effective depth. Your concrete concrete thickness 190, nominal cover dah diberi 25, main bar sudah diberi 12, so you akan dapat 159. So from page 8 you will put 2, calculate your K, and in slab nilai ini memang sentiasa kurang daripada 0.167. So tolong tulis conclusion ni, single reinforced section, no compression reinforcement is required. Calculate your Z, and Z you dapat 0.96D. Compare 0.96D yang you dapat ini dengan 0.95. The lower value between this will be your Z. And then after that, calculate your A of reinforcement. You dapat nilainya 366. So based on the table dekat Eurocode kat belakang sekali. So based on diameter 12, saya perlu spacing 300. Supaya area provided lah 377. So that is for sagging reinforcement. Do similarly also for hogging. Maximum hogging. Okay. 27.58. Repeat the same procedure. Calculate K, calculate Z, calculate AS. So dapati you perlukan H12250 untuk support area 419. You akan pakai 452. Okay. Dan ingat ya, untuk slab sentiasa akan dapat kurang daripada 0.167, which is single reinforced section, no coefficient reinforcement is required. So step dia sama tadi macam sagging, cuma bending moment saja berbeza. Dan ingat B sentiasa 1000. Nampak ni? BU sentiasa 1000. Sama juga untuk sagging, E also 1000. Jangan lupa yang tu. Okay, jangan lupa juga lepas nak kira, check maximum minimum area and maximum area of reinforcement. So harapnya you dah ingat formula ini. And then for FCK 25, STM adalah 20.6. So if you calculate, AS min adalah 0.00135 BTD. So AS minimum you kena compare nilai ini dengan nilai ini yang standard. Ambil yang paling besar antara dua ni, sudah tentu ini yang besar. So that's why AS min akan ini dan BT sentiasa 1000. So area minimum adalah 214. Whereas your maximum area adalah 7006. Dan ingat H ni bukannya D, H adalah 190. So kalau kita tengok tadi, area minimum 214, maksimum 7600. Cuba kita semak untuk sagging. Kat mana sagging? So adakah 377 ni lebih besar daripada 216? Ya. Adakah 377 ni kurang daripada 7600? Ya. So maksudnya sagging reinforcement okey. Do similarly also with your hogging. Adakah 452 ni lebih besar daripada 216? Ya. Adakah 452 ni kurang daripada 7600? Ya. So that's why you boleh nampak saya tulis sini okey.
Saya akan check untuk sagging dengan hogging, compare area yang you provided dengan minimum area yang you kira ke atas tadi, dan compare dengan maximum area. So kalau dia terletak dalam julat ini, maksudnya sagging reinforcement tu okey, hogging reinforcement sepatut pun okey. Ada soalan tak setakat ni untuk soalan B ni? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Dah berkurang ni. Masih lagi 27. So memang tidak ada kerjasama yang erat antara anda semua. Okey. So yang ni akan dapat berapa tadi? 15 markah kan? Saya tak ingat. 15 markah. Soalan ketiga. Apa soalan ketiga? So ini saya padam. By considering the provided reinforcement in question 2B, check the deflection status. Maksudnya dia nak tahu status dia okey ke tak okey. Itu status dia. Deflection tu macam mana? Satisfactory ke ataupun not satisfactory? Ataupun you nak tahu sama ada okey ataupun KO. So kita akan buat deflection. Okey, deflection check. Sebelum kita buat deflection check, ada satu reinforcement saya terlupa nak inform. You punya distribution bar. Distribution bar you kena pakai area minimum 21 something tadi. 214. So based on diameter 12, saya akan pakai spacing 300 supaya dapat provided area 377 lebih besar sedikit daripada 214. So untuk distribution bar you akan pakai H12 at 300. So ada benda satu tertinggal kat sini. Sebelum nak jawab deflection, distribution bar pun kena design. Yang ni kena design lah. Baru kita buat untuk deflection check. So untuk deflection check kita hanya check untuk span yang ada maximum sagging moment sahaja. Maximum sagging moment sahaja. Maksudnya dekat mana? Kalau kita tengok gambar bending moment di balik, ini saya padam. Kalau anda tengok dekat bending moment sagging yang berwarna merah so kalau tengok sagging reinforcement yang paling besar sekali, bending moment yang paling besar sekali, fokus yang warna merah saja, gambar macam bending moment diagram ni. Yang warna merah, bending moment maximum sagging yang paling besar adalah di sini. Ataupun di sinilah, samalah. So ini adalah end span. Ini adalah end span. End span. Span hujung. So maksudnya kita akan semak span hujung saja untuk deflection dan yang ini tak perlulah. Okay, so ingat deflection hanya untuk sagging saja. So bending moment yang warna hijau ni memang kita tidak akan semak untuk deflection. Tak perlu. Kita akan semak untuk sagging saja yang paling besar, iaitu dekat end. Dekat hujung span. So saya akan pergi pada jawapan ini. So anda boleh nampak kat situ saya tulis consider only for maximum sagging moment only, which is at end span. So bila saya kata end span, saya kena kira rho dengan rho naught. Di mana rho ni kita kena tahu area required dekat end span tu berapa. So kita kena pergi balik kepada reinforcement end span. Ini required kita adalah 366. Nampak ni? Maximum sagging ni. Nampak ni? Maximum sagging. Required kita adalah 366. So kalau kita tengok balik, mana tadi? 366. Okay. BW always 1000. So kita dapat 00023. Rho naught you will get 0.005. So you will compare rho dengan rho naught. You find it is rho less than rho naught. Equation 7.16e you akan pakai. Which is this equation. And untuk tentukan K, you kena tahu sistem slab jenis apa. Slab ini adalah jenis one way and continuous. So from table 7.4n, based on these two information, K kita adalah 1.3. Bukan 1, 1.3. You boleh lihat table 7.4n sendiri. And after that, if you substitute
the corresponding value of K, yang ni you kira lah. Yang you kira. So, you akan dapat 61.95. And then, calculate you punya 3 multiplication factors. So, slab span you yang panjang, yang apa, maximum sagging moment tu, dia punya span adalah 5.5, which is less than 7. So, you punya MF1 adalah 1. MF2, you kena cari minimum antara ratio ini dengan 1.5. So, bila you kira, kena dapat nilai 1.03. And for MF3, sebab slab you tak ada flange, dan memang slab takkan ada flange, MF3 ataupun modification factor 3 adalah 1. So, LOB allowable based on this formula. You darabkanlah semua yang you tahu. So, yang dibenarkan LOD lah 63.81. Whereas, you punya actual LOD, ingat span you 5,500. Effective depth 159. So, sebenarnya akan dapat 34.6. So, since actual you less than allowable, so the deflection status is okay. Dan you menjawab soalan C untuk soalan test ini. Saya tak tahu berapa markah, maybe 5 markah kot saya rasa lah. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada, sir. Tak ada, sir. You nak tak video ni? You nak tak rakaman video ni? Tak nak rakaman ke nak rakaman video ni? Tak, rakaman. Kalau nak rakaman boleh, tak ada masalah. Saya dah tegur banyak 2 kali dah. Ini kali kedua. Saya memerlukan kerjasama yang kukuh daripada anda semua. Kerjasama ni maksudnya, di dalam kelas, kalau apa bahan yang saya dah bagi, bawa. Itu kerjasama pertama saya yang saya nak. Kerjasama kedua adalah, kalau ada kelas-kelas seperti ini, pastikanlah bilangan ini memuaskan. Sebab saya bukan buat kelas ni untuk suka-suka ya. Saya buat kelas ni untuk anda. Anda yang akan buat test juga, test nanti 21.5. So kalau kelas ini pun anda culas nak datang, macam manalah anda nak faham. Saya tidak rugi apa-apa pun kalau saya tak share dengan saya share. Ataupun kalau saya tak buat kelas pun, saya tidak ada rugi apa-apa pun. Awak yang rugi sebab sekarang ni kriteria untuk lulus amat ketat. So kalau awak masih lagi tak terpukul dengan amaran kriteria lulus yang baru-baru ni diumumkan, saya tak tahulah. Kalau anda tak merasa cemas dengan keadaan syarat lulus ini dan anda anggap alah macam biasa je kacangnya, terpulang pada anda. Jika anda ingin menggali langkah ke arah kegagalan, tidak ada masalah pun bagi saya. Tapi saya tidak menggalakkanlah benda begitu. Sepatutnya anda memberikan kerjasama pada saya lah. Sebab kerjasama ni bukan untuk saya pun, untuk awak. Ini untuk awak. Saya tahu ada beberapa orang yang dalam perjalanan balik ke kampung ke whatever, saya tak pasti, yang tidak dapat hadir. Tapi saya dah tahu bilangan ini tak ramai sampaikan lebih daripada 10 orang. So saya expect, saya punya attendance must be more 30 lah. So tu yang saya terkejut tadi, 27. So saya mengharapkan sangat kerjasama mesti ada yang bagus daripada anda. Jangan sambil lewa datang pun semata-mata sebab saya suruh. Datang ni semata-mata sebab you nak belajar. Okey, so video ni saya akan bagi dia punya link ni kepada anda semua. So anda boleh gunakan sebagai panduan untuk menjawab test soalan 23. Cumanya ada soalan yang ketiga tu yang saya tak buat, anda boleh cuba sendiri. Soalan ketiga tu adalah untuk tentukan nominal cover jika diberi design years, jika diberi exposure condition dan sebagainya lah. Tetapi soalan itu jarang tak pernah keluar lah. Tapi cuma untuk you nak mengetahui lah bagaimana mengira nominal cover. Sebab biasanya nominal cover dalam test kita bagi direct terus. Okey, saya rasa itu saja. Saya tak nak cakap panjang sebab memang satu soalan saja. Dan tolong ingat tadi nota tadi ada sedikit pembetulan. Sekali lagi saya tekankan apa pembetulan nota. Sebab penting kalau silap kat situ nanti masalah. Saya buka balik nota. Sekejap saya tengok nota dekat mana. Dekat part 1 yang ni. RC Slab Design 2022 part 1.
Okay, you tengok page 53 kalau tak silap saya. Page 53 ada satu kesilapan di bawah tu je, iaitu total ultimate load, nota asal 1.35 GK campur 1.5 QK. That's it. Tapi untuk yang baru, yang perlu dibetulkan, semua benda ini kena darab dengan panjang span L. Itu saja kesilapan dia. Yang lain semua okey, dan juga ada juga yang tak betul kat sini. Saya dah minta you betulkan juga, iaitu sepatutnya tidak ada L dekat sini. Sini sepatutnya tidak ada L. Okay, dia tidak ada L, dia cuma 0.4F. Dan satu lagi juga tidak ada L dekat belakang lah, sebab shear dia tak perlu darab dengan L. Okey, yang itu saja. And then ada satu tanda negatif yang tidak ada kat sini, tapi dalam Eurocode ada. Dalam Eurocode ada. Ini kena ada tanda negatif sepatutnya. Intel support pun sini ada negatif sepatutnya. So ini saya copy. Yang ini saya dah tegur tadi semalam. Saya dah minta betulkan. Ini ada tanda negatif. Ini yang saya nak minta you betulkan. F ni kena darab dengan L. Yang ini tidak ada L. Okey. So itu saja kot untuk hari ini. So see you again next week. So minggu depan kita akan lihat apa? Kita akan lihat about two-way slab restraint. Two-way slab and restraint. Dan kita akan mulakan minggu depan kepada topik beam. So minggu depan kita akan habis slab dan terus kita proceed dengan beam. Beam ada dua jenis. Satu adalah simply supported, satu lagi adalah continuous. So topik you akan ditanya sehingga topik beam yang terakhir saya ajar sebelum test. So you boleh nampak berapa besar coverage. Daripada mula-mula saya ajar sampai minggu terakhir nanti sebelum test. Soalan ada 3. Okay. So that's it I think for the class. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. 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 Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.